ahan maktada TOMTV pu yang beriba punamapu taram nokchen ngasi gi promising stars khudol tamjagadori basi khoi gi model gi lamda amadi acting gi lamda mayamna thoido hinongna pangna khatbi Archana khudol tamjage punne ming taminasi ahan maktada Archana bu TOMTV gi maike de taram nokchen Archana na soi ko na krumje yam nungaije Archana khoi gi show sibu haudokcha boina Archana ji kadai de no khangbi da ba viewers sing yawi ramagadi khangjana badu khoi Archana gi pungna phamlamdam ima ba gi ming ichina ka suye do han thambi aigi ming Archana Konsam aduga aigi baba gi ming na bana laikidre Konsam Indra Kumar aduga mama gi ming na Konsam Padamini aduga ai ichina mari ne adu nupani nipini aina iton tombine yam nungaije Archana atombi oi bisi ko nungai bra nungai chiche gi ming na kai ko chiche gi ming na Monica Konsam adigi naupa dada ani lai ko dada ahan gi na Arnold Konsam aduga dada ani shubasina Monty Konsam yam nungaije alo ko schooling se mathang mathang Archana na tambirakhi ba happy tung thambi I say schooling I Maria Montessori that tamjare class 10 bo aduga 11 12 na EK higher secondary school da arts student na laisare aduga adugi matung I graduation se kain I say outside the chatluba outside the tam gena adu problem le tholak pade college se hadi college ke admission ni phangau da bagi I adum hadi thai mang da pamure na ko western college adu I graduation tawzare ado Archana na khoi angang ngai digi jagoi ne hena pambire ira model lamse hena pambire ira acting gi lamse hena pambirak pra isai ding ambirak ta bra adu su khabbi ai je adum loimak sunabi tawre ai aham da jagoi dagi han hore hai tare aina pi ngai class 3 4 se dagi adum ai Jan Manipur Dance Academy da adum jagoi se tamba chachare adi matung ai marak ta di khara lepure studies ta hena kena tawbagi emphasis pi bagi ai marak ta di lepure adugi matung da ai se lepura so dum acting tawba khopre lepti hadi ithana dum practice tawza bhai tare yum da ko baba na jam support tawbi bagi hadi example kamla acting tawro haidine adagi even jejoli acting tawro mai haira dum lai aduga aina class 10 exam se pi matungda adu mar se dum baba se laikidre adai pra hope chi kahani kairure ba and then class 10 lor matungda ai modeling nai se changyang pa adu aina kamaina chang sigena lambi se khangdab haitai aham boy bagi lambi se khangdab sida aina kamaina chang sigena khoi sum taw dagi chiche gi through dagi ai chiche through dagi che puniyam bam ma se keno senior model ne mana smaina khoi gi keno modeling institute ama UMM unique model management na smaina ma hangdori se chang horo kholona haira mai change adi mathang mathang adum lai haitai ado Archana gi khoi gi aham sak tak chakhi base mafam kadai da oi biduino karambana hana sak tak chaki bo iduino habdu su thambi I is exactly 2000 kyano di ningsang mangam duga khoi gi celluloid film yening amadi likla haiba film se ai aham boina film gi line khongda je child artist oina main role bagi na I said to the class 4 kari tashin ai no saiti pangre am surprise with smayam da hiding dana aidi khoi gi mioi bam na achievement je award ama phangna man hawde wajai ba Archana dadi mayam man yomo ko phangbi ra ga leibire ba madu gi achievement sing du mayam dang tang thambi okay ai achievement se ai han boina ai Miss Ugri second runners up 2016 adugi matungda Manfit Queen 2017 and then Miss Iowa India I Manipur gi winner oraga I India I Manipur represent or national level da and then adugi matung na handak chahi gi oina I Miss Popular Queen of Universe nuaise taga chere adugi matung da akhoi gi film gi line sida amuk khong thangjin bire ine makha ta na ko yam nuaise do akhoi gi model ma su oibiri ko so me am su thopi gre adu masi gi matang se kathai da karam bana hana di so je thopi gi aigi han ba so se aina class 10 exam lora matungda model line se chang a matungda aina Miss Louis aina ama 2000 adu 16 ne Miss Louis ai hamba Manipur representative aduna ai hamba model line sigi khongda jar pane tu yam nuai gi ko adu khoi model ama chang na bohonara pada Archana na thingna bi ki ba kamai to ga chang gi ge adu gi story khra di le biram doi ne ba adu khachang share to bi bi ha bi to bi ahamba da lambi se kai de chang hau doi no khang de kemda knowledge laite aina pamjaru bagi wa khaktani adu smaina ai manage model management ama smaina institute ama changura matungda mayam ai khoi mentor ko mentor sina dum lambi takpi hai tare smaina tor si changada ko khot kada ban adu
ꯑꯩꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯊꯥ ꯑꯍꯨꯝꯃꯨꯛꯇꯪ ꯇꯧꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯁ ꯂꯨꯏꯠꯀꯤꯁꯦ ꯈꯟꯖꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯆꯠꯀꯗꯣꯏꯅꯦ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩ ꯀꯩꯝ ꯍꯩꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯩꯝ ꯈꯪꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯦꯅ ꯅꯧꯅ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯍꯩꯇꯕ ꯑꯗꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯏꯃꯨꯡꯗꯁꯨ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯈꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯄꯨꯔꯥ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯤꯁ ꯂꯨꯏꯠꯁꯦ ꯆꯠꯂꯨꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯂꯦꯚꯦꯜꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯁ ꯂꯨꯏꯠꯀꯤꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯕꯠ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯦꯁꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯣꯞ 5 ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯗꯗꯥ ꯍꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯔꯝꯗꯦꯕ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗ ꯅꯪ 12 ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯇꯧ ꯈꯣꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯊꯤꯡꯕꯕꯨꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯊꯝꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯗꯗꯥ ꯍꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯁꯨ ꯁꯣꯏꯍꯜꯂꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯀꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯎꯠꯂꯝꯃꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯕ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯦꯟꯖꯕꯗꯣ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯆꯟꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯁꯨ ꯁꯣꯏꯗꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯝꯃꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯔꯆꯅꯥꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚ꯭ꯌꯨअꯔꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯥꯝꯕ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥ ꯔꯟꯕꯤꯔ ꯊꯧꯅꯥꯒꯤ ꯃꯤꯠꯂꯨ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯃꯤꯠꯂꯨ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯅ ꯏꯔꯥꯜ ꯑꯣꯏꯍꯧꯔꯕ ꯄꯤꯔꯥꯡꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯅ ꯏꯔꯥꯜ ꯑꯣꯏꯍꯧꯔꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯖꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯆꯅꯥꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯨꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯦꯜꯕꯝꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯑꯣꯏꯕꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯂꯤꯗ ꯔꯣꯜꯕꯨꯗꯤ ꯂꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯊꯥꯖꯗꯅ ꯀꯥꯏꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯥꯖꯗꯅ ꯀꯥꯏꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯜꯕꯝꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯦ ꯀꯅꯥꯒ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯒꯦ ꯁꯤ ꯗꯥ ꯁꯅꯤꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯦ ꯕꯅꯤꯇꯥꯅ ꯑꯃꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯀꯌꯥꯒꯗꯤ ꯀꯨꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤꯗꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝꯁꯦ ꯑꯍꯨꯝꯃꯨꯛꯇꯪ ꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥ ꯄꯥꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤꯗꯨ ꯗꯥ ꯁꯅꯤꯅ ꯄꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪꯁꯤꯗꯤ ꯗꯥ ꯌꯥꯏꯖꯤꯠ ꯑꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯑꯅꯧꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯗꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩ ꯍꯟꯗꯛ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯗꯥ ꯖꯣꯏꯒ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯀꯣꯑꯦꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯦ ꯑꯔꯆꯅꯥꯒꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯣꯑꯦꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃꯃꯝꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯃꯃꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯩ ꯁꯤꯅ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯖꯗꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯣꯏꯖꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯦꯛꯇꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤꯟꯅꯕꯗ ꯆꯨꯁꯟꯅꯕ ꯉꯝꯖꯕꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯔꯆꯅꯥ ꯑꯗꯣ ꯑꯔꯆꯅꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤल्मꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗꯗꯤꯀꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯀꯨꯝꯕꯤꯒꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯀꯨꯝꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯗꯦꯜꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯣꯡ ꯊꯥꯡꯖꯟꯕꯤꯈꯤꯗꯣꯏꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯂꯦꯞꯄꯤꯔ ꯂꯩꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯅ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯆꯠꯄꯤꯒꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯁꯥ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯒꯤ ꯑꯩ ꯁꯤꯃꯇꯪꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏ ꯉꯝꯖꯕꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯖꯔꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯩꯕ ꯍꯩꯇꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯂꯥꯛꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯀꯦꯗꯤ ꯈꯟꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯗꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯔꯆꯅꯥꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯚꯤꯗ ꯀꯩꯗ ꯎꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯨꯠꯍꯟꯕꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯔꯆꯅꯥ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯖꯔꯛꯄꯅ ꯐꯤल्मꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯨꯝꯕꯤꯈꯤꯕꯅ ꯀꯌా ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟ ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯣꯀꯦ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯦꯟ ꯔꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯂꯧꯖꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯂꯧꯕꯁꯦ ꯀꯤꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯩꯁꯨ ꯈꯪꯖꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯪꯉꯛꯄꯅ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯥꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯅ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯨꯝꯖꯒꯦꯅ ꯈꯟꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯗꯁꯨ
register tawjubda amma ko adu main role budi nachade cha hotel na adu pulapna film mari mukti sujare aduga ai handaki ai gi debut film haidare pandam amada si release hanak ta tawjare akhoi tung da sumai pak poi bi hai no TOMTV ma ke de su wish tawjare Archana da ko ado Archana na khoi gi future plan da khoi gi angang we da khoi aim se loi le bi di ko adu mai na khoi gi Archana su le bi pra so phongdo ku pe yar ga de phongdo pi I perfect woman namani oininge as a mirror of the society. Hadi I see my profession si matawda yade habde ay ngonda kashi laite, but I want to be the perfect example of a woman, of a strong woman. Adun hay sani. Chaktok chan ngai oriba nupi gi oiba wakalama khoi myam na lama phangudraba wana kar thokcha ba khol mayam ma su khoi nauriba Archana gi wakal su phaubiram ba se yam nungai se thaga chari Archana makha ta jar poina Archana da khoi na khangjani se Archana gi hobby se kai kari dile bi ke topa khoi gi art ki lam ati model lam na taba atei di kari to bi ke ai se ai hobbies adum ai art ki lam hai ai adum pai di lai pusun pa me de ki craft toba craft hadi do sem jin che ka thok se adu mo jam mayam pa me tare sagi hene bine ado just free time dam to biram do male do che ma chen u ya de kainom semning bagi adum adegi even huji ti chawkhala matam na YouTube te ki mayam ideas mayam lawra ga ai sin sa ge ha ga dum yenga dum sa ba khop adum tawe yam nungai do male yum decoration da thalam do male yam nungai je Archana ado Archana gi hoye punsi sida ko punsi sida Archana na khwai de gi yamna nungai ta ba wahi ai tan yam hard oi base kari ne hana ga khambi ge ai ngonde yamna hard oi ba wahi hare ka di wahi de laitre but ai ne uzaba da hai tare ko uzaba da ai ngonda apha ba phatta ba gi natabita ai ngonda yam hard oi ba hare ka di ai kani mi mama ha di example mapa ga macha ga yam nushina ba o se hai aina phatana uruba nataba ai ngonda yam hard oi ba kai hane yamna moi matau dot kalak chaba yamna jealous ka jaba maina pawe Archana ngasi khoi gi Archana na mathang mayam ama so step se lokhat pirek mayam ama khoi gi iramdam gi oiba sakta angna bu mayam ma taw piri adubo iramdam ima bu nushi bu se Archana gi wakhalan de kari ne nai thambi iramdam ima bu nushi bu se ai wakhal de ai khoina nushi haina jinda khatang haiba hadi wahai phaja ba mayam hairaga thagat ba khoi gi iramdam sibu thagat adu khaktang nataba thabak oina pangthok haninge kaigin haidi hauzik ki matam sida khoi gi natural disaster mayam tholai ba dagi problem mayam ma laigre ko hadi even hauzik se khoi gi climate changes mayam am laigre sisina khoi iramdam se Manipur khatang natabada prithvi oina pulap so ine ba sigum se kahani awareness kuma pangthok pa khaktang natabada thabak oina isa na thabak macha amam tang tawbuduna hadi upan mi tharaga su amatang tharaga su adu mapum pha na ba hadi kan hotna mina bado admai hadi thabang cha amam khatang tawbiraga su ai khoi gi society da kaino madi koina impact amadi piridna samna habada Archana khoi gi polu rabina akoi isa gi thodang je mai kai kudi makki manadraga su macha sa thodang je pangtho haningi haijeri na dubu ko we haijeri ne bu ko yam nungai je Archana thagachari nghaktang break masam tang lominus takadoriba ningol chakobada set innabagidamak quality leiraba ahongba mamalda pinabagidamak sem saduna leiraba nagamapal ima kaithel opposite ki first floor da leiba showers boutique showroom inat ki oiba apama makhalgi firol suna phangadaba showroom loinana Christian singi wedding da seasonaba wedding gown su mafam asida phangbigen nupi kaktagi natana angang sing amadi jeans ki pants shirt half pant coat vest coat kurta pajama faijom kurkur faijom amadi ready made faijom makal suna phangawa mafam yam nuaiba paw mana mafam asida adom adom gi apam design kuding makki order sulokjari amtang lengsin biro khwai brahmapur nagamapa ima kaithel gi opposite gi fast food da leiba service boutique US Pizza and Fried Chicken at Sangai Pro. For us, food is about taste and delicious choices, but at affordable prices. Fresh dal with a high wheat content, fresh vegetables and chicken make our food special and healthy. We have 3 types of pizza crust to offer you. A wide variety of fried chicken items, burgers, garlic breads, pastas and mocktails await you. Come to US Pizza and Fried Chicken for delicious belly-filling portions at pocket-friendly prices. And yes, we are kid-friendly too, so bring your kids and enjoy with them. Come,
Taste the best pizzas in town and a host of other food items at US Pizza and Fried Chicken, Sangai Pro. Break ki matungda taram na mo okcheri. Archana khoi wari nuai bisu sana mina gisi makhatana. Archana da khoi khudak ki ba khoi promising star da khudol tam jaba khudak ki ba dialogue on the spot ngangna ba khoi hana sema ka dile sida ba aduna khoi ngasi gi Archana gi haktang khak nokmina ba kapmina ba nuai mina ba do khudol tam chage ado Archana homina sida Yai. aina kano sarge nupa sarage ko Yai. Archana nupi sar ado aina propose to gi sarage kitang high five kitang ka na dum kumpiro o aisa dum ka la dum haira ka do ni adum sanamina si ko baby ai nanga nushi ado yadab shu yaroi kai khali ke nang ko Nang na yada biya hairaga ai hekti yakadaba nate ai gi sumatam khara piyo ai gi apamba khanbada ai gi ra yam chawna lei matam piba pidaba nushia da phungdoi si stagi henbo kai lei dori ge yadab yaroi wa te din je du ga dum nushina se ban hawra se nushina ba kaino da nushi haibsidi chinda dum pangai da haibi yabani thamoi gi obi nushi badune nupi khoina pamise thamoi gi nushiba yaudana nushi na phungdo khidro lambi da zatpa amai ta da nushi haru yabro nang bo bu da ina nushi hairei se thamoi se dagi thoklei ni ngai no nang bo almaya chinda pangai hairaga akoina ta pangtha thajaga dam natte da adudi kai tau sa habna ina nang namdana koi dori nushiba habis nang kai ni khali no ba nupani na ngami matagum admaina tawbasu kasu phangoi da admaina tawragadi adu da khangda du nushiba haba wahi se muthat pigro ngamadro nushiba haba wahi love love haba wahi se eraser na kakhat pa muthat pa ngamgadra haba ngamoi adu ragasu thamoi dagi hairakpa haiba ma chima dagi hairakpa ma makhalani thokpani adu do ni thoise adu na ni da nupi oi benoina tattan kapisa chinda nushi na haiba du di semjan sajalaga wahi phajaba hairaga pangdhan ba yai noise adu bu thamoi dagi nushi na hairakpa haibasiga chin phajana hairakpa haibase khena bale noi do thiba khangdri je kai gino haidri je kai gino khandokpa adudi thamoi dagi hairakpani hairagadi utlo na nushibada sairaga baby ai nang yam nushi to ai ya wa ba se amtang di ko hon biyo ai yam nushi nang ya biyo si ya do ra ba do se hayo natte da akoin haibadi phajana haiba thina haibadugi wanate thamoi dagi seengna nushi na hairakpaduga चिंबानी हाकी नुशी पाई हाई हाई हाक्तंग उबग हाइबदुगा खेने हाइबने सोमना आइबु नुशी दो आइना खंगागदि आइसु कछु पानदबिदा अदुम यासलानी ना अदुने गाइमिनसे हाइसे चाहिन हाइदना गाय ना वाना गायरा हनुरा कादा युम पाथोग्रदि आइदि काराय तो लेउनी चाहिदि हाइबा दे नुशीबदा चाहिदा मतमदा पार लेबे हाबनति होरेन नुशीरकनी कनाना खंगनी हाय नुशीरकनी कनाना खंगनी hangchi ka khini kana khangni hangchi tung siroi kana khangni siro adu de khoi de yam naktak tawba ma yauri nu pi noi na ko adu su tawbi nu ba nu pa khoi de ko am ngai te ko adu na nu sira ga di nu sira pha pha hai biro ba pa ma pa mi sa sa pam ro pam de sa sa hai biro ko adum ko su ta na ba de wa e ba wa su khang ni na phai ba akoi su mi thamoi ma sa khangna na hekte nu shi hai re na ya san ba du su phatte da thamoi ma sa khangda na adu de kai nu koi nu pa hoi pisina nu pisina yarak na ba taw do se kari no ba du su khangde ba hairo ba adudi mi gi makha pole somna waya ma harakpada aina ai bu nu shi habido adum khangba ngamni taw kaino ma taw thorokpada ai nu shi habdo adum khangba ngamni sima tawraga thamoi sena nu shi re habdudi utpadi ngamoi yerang su khoi lila drama film gi kai dialogue sum taw le ga ai taw doi no ji ai di sum nu shi ga nu shi na to kai film gi dialogue taw ga dam boi nu shi je kamai phungdok tu na khangdre do ya da ya biro ba noi ma ya ro hai ro noi ba ya ro hai ro ai se lai re ne ya ro hai ra ba ai sam pa ja ne manung da yam lai ja na khang do wa ne kai hai din thank you acha haktan nok sin do ni ko ai di acha na ra tang mayam na admire to biri mayam na ngau biri mayam na nushi biri adu moi gi bayam ki ni ai na presenter ga ta ja sa na heuri ko thank you em ngai che do ngasi ni akoi gi Archana gi fencing da Archana na thambi ning ba wai khras nang thambi ai gi fencing da okay ke hai ni aina mayam gi hadi hard oi ba kai shoi gi balan ki ba yaraga su kaishu khangzaba nate ai anoba artist amoya changjarapane du ai bu nushi bibidu de ai gi kahani lai ba yam phabani na khala ai punsi da ai smaina
ai shi yorakani ai bu nusibiba mi hadi mayam ama tholakani habai kisu khalude adu ai bu support tawal lepi gano mayam su pe na ba ai yari makai ngami kai ji hona jage hoji hoji achana se akoi ge boyfriend ga le biro bro natraga vacancy ro kamai to bi se si akoi ge viewers mayam gi question ne ba si hangbiyo na hajarak pani waro bi masi phongdo bi ba ya bro kamai to ai hoi ai hoji oina tai boyfriend le se hat ka be yauna ado koi hek nupi oi ba ningol oi bena mai gi mapur be mana khu yodri bodi koi mapu pandri haja doi ni ana koi beer sing da sunin ba kai binu ana thamjage koi gi koi gi archana gi thamoi bu joy to bo ngamna na ba dum changbira ga asana thamoi je joy to bir khira ga di ya doi ne ba ko yam nungai je ada horen si koi gi interview se loira kan da archana gi koi gi khangna jari ba bf koi boyfriend jina waro bi da na ba thamjage thank you yam nungai je archana du ma kwan ba koi gi quality leiba ma nupa se sawung sada haigadra adi ma gi personality haigada karama mong da archana choose to bi ai choose so zabade ai understanding leiba mi se ai kai hai iti magi kahani family background ai kesu aingonda kenu laizade ai understand to biba aina toribel ai thabak sida haidi support to biba understand to biba understanding laina dragadi sigi line sida di pura haidi pura kanyom da chat khrani adu duna ai understanding laina ba nipi khuni mak kine sidi nipi bu understand to biba sinu pa sina siam loimak pa me understand to biba nusiba aduga kahani nushina bajo nushina base se aduwa kahani ai sak yam phajaba adu gumagi diga shu haide laite ai manly oi ba haide nupa moi bagi nupa thok na leibudo mal yam chobe hal nupa moi bagi nupa gi haidoki ba wa adigi ngang man ngakcha ba ngamjaba akoi tung nupa moi ga hoi gi wa ni hu ngang bi da ba ba nupi oi bine pam jari se yam nuai se ado archana na khoi gi ngasi huji khalak li ba natraga huji generation sida mobile chatna bisi am kana su chatna biri ko ado koi mobile pai bagi matang sida chna gi wakhan sida di masi khoi gi positive or negative se masi percentage kana na hen gi percentage se mobile si haidi aina sum khanjabada ko adum chang amada leibra na khalle kain hadi hojiki new generation sida mobile si kanab se adum ai family so ai da time cha da so dum ko adum khange hadi phone se ta se makidi lemak luppe se yamna di phatre khale hadi lai kum da su kitang sore dei chak char su phone ya chabi adei kanam hadi mama pa sina nga sana ba thado ka do hojiti lemak phone mama para ka oina jokar yeng ba du taw lai ba adugi di adom side ki de mun phattaba and then side amada aphawi side haraga di moida yamna ka haini mentality da yamna keno taw hel develop oi ba hele haitare hindi gi keno yenga su moida khange adagi makhan sana pot or su makhan adum haidi youtube tagi loima phone sidagi loima internet ki keno dagi mateng dagi haitare yamna vast oiba moigi wakhan yamna vast oi heleba koi sai leiba pot se khatang na taba mapana kai taunari khole haje moi loi khangba ngameba aduduna animak se 50-50 na haitare yamna chumme amaromda maramdi matam amagi angang duga hojiki angang ga singbagi khena basi su khena rap isi masi sta shengna khoi mayam ama electronics ki pot mayam thokpi rokta na mayam chokot pe gi kaino se oi bireni do lokshin biba haibiba lokshin biba positive to mayam lokshin biba kati khena na chokot birak to hai thamchage duga ahoi gi negative lom do sinna basu mayam basu thengna jada man thengna jari madu mangna negative sing duna ahoi gi viral oi basu mayam basu yawi ni adu yari makhai di ahoi checkshin na tashin na ko adu nupi oi bising sina checkshin na ko paijaba phone pairaga su positive tu dang khoi gi sinabi ba adi koi viral yari makhai koi chakpi da na ba ko isan gyan tabna na ba sima su dakar oi pra haina thamjage yam nuai je archana khoi gi TOMTV se Manipur gi first private satellite channel ni haibse ma koi adum hair ga su lakje ado mipung kuni ma su adum wang je adum hangi haibagi adum haijai bi ka doina dubu mi ma mangi wakhalon manadabani na archana su khoi khangjaninge thamjaninge koi iram da macha mo ijana ko koi archana da kari phaubi gi haibde su khasing thambi
तसेना अइगोंदा यामना चाउथोकचबा म पोकचे कइगिनो हारगदि मणिपुर से सक्ता इनेबा हादि अतोप्पा लम मखन मखन अमदा हादि चैनल म्याम थारगा मणिपुर दा सी तौरी सी बो यौना पिखरबा मणिपुरी रमदम सिदा सी यौना अखोइन होटनाजे अखोइन सी बोक्ति तौबा ngамmi हाबिदो हादि डेवलप ओरे हाबिदो अखोइन होटनाजरगा अदु सक्ता आदे इवन आर्ट एंड कल्चर सिना अखोइगी इरमदम मणिपुर से सक्ता इने सक्ता पसे अखोइगी कहनी तोंगानबा कल्चर की प्रोग्राम दा खक नतबा स्माइना प्रोग्राम मचा मचा अखोइगी स्माइना उत्पीरगा अतोपा आउटसाइड कंट्रीज मैम दा कहनी येंगहबा उथोपा फंगबसे याम चाउथोचने निगाइने दु सिदगी सु हेना माइ पाक पोइसन हाइजनी दुमकी अर्चनागी विशेष अखोइ TOMTV मार्केटिंग तरामना ओक्चरी हेना अखोइगी इरमदम मसिगी सक ताक्चनबा इरमदम मसिगी फजरबा कयासबु हेना अखोइगी मपालमदा मयामदा अखोइ खंगनबा होनाजबदा अखोइ दुम मतुंदा तमना तमना खुदोल तमजके होनाजरके हाबसिम सु थमजके याम नुंगाइजे अर्चना अदु अरोइ बोइना अर्चना न कुंबिगिबा फिल्म हुजु रिलीज तौबिरिसा सिगी मतंगदि अर्चना ख्वाइदिगी पाम्बिबा डायलॉग मचेंतंग तौबिरा ओके फिल्म से कोई डायलॉग टी कैसु हेन याव जके गिना एक्शन दे चले फेस्टिवल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल की थाजन बगी ओबनिना अदो आई डायलॉग मतें खतंग दौजा हाई डायलॉग्स आई कैसु याम हेना डायलॉग ओइबा हाई डायलॉग ओइना पुरा ngang बे आबा केनो से याव दबनिना एक्शन ngakta चटपनिना डायलॉग चा तंग दि दौजा एक्शन साम हापिरसु कोई हीरो से कोई बोनी तखिल मयम नौबने मासु मासिना कहनी लंबी मी फुनारंबा अदो आइना ममा बोनी ममा से चेमयाना साए चेमयाना सागा आइना चेमया से तमथोपा हाइतारे मय मी फुनारंबदेगी खामदोइने खोलिनेना अदुगा नुपासे आगे फ्रेंडशिप लेसा कहनी आइना मोना सम क्लोज होइना होना ममा सम लेथोखिबा हाइतारे को अदा आइना वाराउदना मोना थेना बकांदा हाइबगी डायलॉग ने मालेम ऐसु नंग हाइनिंगदबा वासिंगदो हाइख्रे साउनु को एंगोंदा ngaiko ngasidi ai wa khara haige aina nonda nanga naksaninda khara close oibisida na ai bu ham warara male nang ai gam tina ningdraba thank you ngai Archana hoi Archana gi su hauji ki timings da dia china chen ba kaya ama leizarini madu ko TOMTV na haijaru bada Archana ya biraktuna ko gi promising star sida ngaktang rubusu ko gi कोई पिजब प्लेटफॉर्म असिदा हराव हरावना फंबी दुना स्टूडियो दिसदा लेंजिन बिदा वरी वताई शेयर तौना बग कोई मतम कितम पिजब से हाइनिंगा लेतना थागतचरी ngasi go indi koi akaknaba matam oijabanina akoi gi wari se sanaba kudol tomjabai tanja se am phangjade mathang nang Archana degi koi ayaba se amuk lojaraga Archana ge kudol ong mathang koi beers inda tamjake ngasi go indi promising star kudol tomjabai tanja se Archana degi so kainaba ya thang lojage beers ngasi gi oinadi promising stars kudol tamjabeki matang biku pasida loishanjare mathangi episode ta anopa guest amu kudo laksage numitu phawbodi pumpham du phawbodi koi punna mo ngaiminasi aroi boina amko sohana kairana ba ya thanjari